Ngiyanibingelela bazalwane, ngiyathanda ukuthi ngixoxe ngenye ilokhuzana namhlanje i-topic. I think iya-eda kwezinye iy'njumela engike ngazenza noma ngazisho. Ngithanda ukuthi ngiveze le nto le abazalwane asebeke bayiveze bakhulume kakhulu ngayo. Le ewukuthi kwenzeka kanjani umzalwane athande ukuya e-college, yabo. Empeleni ukuya e-college ayikho into e-wrong ngakho, futhi ayikho into e-wrong ngomuntu ongayile e-college. Uma sokhuluma singagxekani, ayikho into e-wrong. Wonke umuntu u-right esayidini lakhe. Ngithanda ukuthi ngisho lokhu ukuthi mina ngenkathi ngingakayi e-college ngisashumayela nje generally, ngangicabanga ukuthi kuyisitayela ukuthi uma ngime phambi kwabazalwane ngibathuke abazalwane, ngibabize ngey'febe, ngibabize ngayo yonke into. Ngangicabanga ukuthi kuyisitayela leso, kanti akusisona isitayela. Usuke ukwenza ku-right ngoba usuke ungenwe yilo moya nawe usuke ungenile ngaleso sikhathi okusebenzisa, kodwa the time you grow up uyagcina ufika kwisiteji sokuthi u-understand ukuthi abazalwane akufanele uhlezi ubaplanela ukubathuka ngoba leyo nto ayibakhe, kodwa kunokuba ibakhe iyabalimaza. Ngihambe mina ngaze ngafika kwisiteji la uma uNgcwele angifundisa khona, ngoba khona ezinye izinto ekufanele siy'fundise abantu abacabanga ukuthi umuntu uma yiye e-college usuke omunye uyeyela. Mina ngiyiyelanga e-college, kodwa ngayiswa iphimbo likaNkulunkulu elangitshela ukuthi uzomele uye e-college uyo-eda ulwazi lakho. Ngiyakhumbula ukuthi kunale nto engake ngafundiswa yona ngelinye ilanga ngingakayi e-college, ukuthi ufuna uma umile phambi kwabantu upresente inkulumo yakho ukuze uzwakale ukuthi uthini. Iba nayo i-introduction, ube nayo i-body, ube nayo i-conclusion, yabo. So ngamanye amazwi leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi noNkulunkulu uyathanda ukuthi asibone sabazalwane sima phambi kwabazalwane si-matured or si-professional, sikwazi uku-understanda abantu esima phambi kwabo ukuthi simi phambi kobani, ngoba abantu banama-levels. Khona i-level yokuthi uma ubizwe esikoleni bathiwa uzoshumayela esikoleni, ufuna ukwazi ukuthi u-adjust-e ukhulume kuleyo level leyo yey'ngane zesikole. Bese kuba khona i-level ekuzothiwa ngelinye ilanga mhlawumbe ubizwe amaphoyisa asacela ukuthi kube khona umuntu ozoza nje ezoshumayela. So sekufanele wena u-adjust futhi ukwazi ukufitha kuleyo level, noma ungakazi uzube umuntu oyiphoyisa, kodwa fanele ukwazi ukuthi uma ufika kubona ufike ukwazi ukufitha imeseji yakho oyi-prepare-yayo, noma imeseji yakho oyikhulekelayo uNkulunkulu. Ufuna ukukhulekela imeseji ezokwazi ukuthi ifike ithi khaxa kwile level le yabantu abamaphoyisa. Uma futhi ubiziwe wabizwa kwi-level yabantu abango-doctor noma odokotela, ukwazi futhi uma ubiziwe kubo ukwazi ukuthi imeseji yakho uma ufika nawe ungafiki ukhuluma imeseji yase-crash, kodwa ube ufike kubantu abangama-professionals. Isiza lapho-ke le nto yokuthi uhambe uyofunda, yabo, ilekelela lapho, ngoba if kuthiwa awufundile wena uzofika ubathuke abantu, ubathuke kanti abadingi ukuthukwa, yabo. So kwesinye isikhathi sekudinga ukuthi wena ukwazi ukusebenzisa umqondo wakho othi communicate before ufike kuleyo ndawo, ngoba le nto ngithi ukufunda iyakwazi ukuthi kunikeze ithuba lokuthi ungabi nayo i-pride, yabo. Ukwazi ukufunda le nto ekuthiwa uku-communicate nomuntu okuwuyena okuthintile kuleyo ndawo ethi sacela ukuthi uzivizithe noma ube khona, then usuyambuza ukuthi mhlambe
yini ebengithanda ukuthi sikhulume ngayo, yabo, noma yini mhlambe niyibona iy'challenge mhlambe kwi-environment yenu enihlezi kuyona, then sekufanele alichazeleke. Then uyakunika-ke manje umhlahlandlela welokhuzana wenkulumo yakho ukuthi funa ihambe kanjani. Not just ukuthi wena uzothi ufika nje ubukhuluma ilanguage yase-crash kodwa ubukhuluma kubantu abadala abafundile. Angeke uze ukwazi ukuthi uyenze leyo nto leyo, awuzokwazi ukufitha, yabo, because uzofika lapha kanti abantu mhlambe bane-trauma, mhlambe khona isigameko esisanda kwenzeka kubo. Ngale nto yakho ukuthi awuzange ubafonele ubuze ukuthi kahle hle kumayelana nani, so uzogcina manje ufike ubathuke njengoba ujwayele ukwenza nje, ufike ubathuke bese besala abantu belimele futhi bengazi ukuthi ubezokwenzani loya muntu. So ezinye zezinto lezi kufanele siyikhulume, sizembule ukuze abantu bakwazi ukufinyelela esigabeni esithi empilweni abantu abalingani ngokwama-levels, yabo, abalingani, futhi ungacabanga ukuthi wena ungakhuluma imessage efanayo kubo bonke abantu, yabo, ngoba amanye amahlelo mhlambe kuzothiwa sizocela uzoba nje nezwi, mhlambe kuhlangene ama-couples, yabo, uzoba nezwi. Uyabona la ngithi kukhulunywa ngabantu abaveli abashadile abafinyelele ku-level yabo yokuthi abasekho kuleya level leya yey'ngane. So sekufanele imessage yakho wena ifike ikwazi ukuthi ikhaxe, yabo. So isiza lapho-ke leyo nto, but kuyeke kudabukise uma uthola umuntu egxeka, agxeke aze agxeke ngisho agxeke ngisho izinto ezi-constructive ey'kwazi ukuthi umuntu zimbhilde, zimenze abe bold, yabo, because awukwazi ukuyigqaja ukuthi uyayazi into eyenzayo ungazange uze ucocwe noma ungazange ukuthi uze uprunwe kahle, because education is there to prune you, yabo, is there to prune you. Ngoba kwesinye isikhathi lento yokuthi sikhulume intshumayelo like engathi uvangela njalo, naleyo nto leyo isuke isho khona ukuthi kwesinye isikhathi khona ilevel esingakafinyeli kuyona, because awukwazi ukuthi njalo wena uzothi uma uma phambi kwabantu ucabanga ukuthi fanele uvangele noma ukhulume ngale ndlela okhuluma ngayo, ngoba le nto lena angeke izikwazi ukuthi ibasize abanye abantu, yabo. So ngilaphike la ngikhona, ngila ekuthenini abazalwane bayiyeke le nto yokuthi bagxeke abantu abaye emakholeji, yabo, bathi umuntu vele phezu kwaNkulunkulu aliyelwe esikoleni, ufike uthuka abantu bathuka abantu bacabanga ukuthi uthunywe uNkulunkulu kanti uthunywe yi-anger nje yakho, yabo, nezimo ezibuhlungu odlule kuzo, then usebenzisa zona ezithuba lokuthi uthuka abantu, yabo. So ezinye zezinto lezi kufanele siyibalule, siyiveze ukwenzela ukuthi abanye abantu basizakale, bakhona ukuqhubeka nempilo, babone ukuthi impilo ayiyona lento abantu abayicabangayo, kodwa impilo iyilento okuwukuthi umhlaba singawubuki ngehlo elilodwa kodwa siwubuke ngamehlo amabili, yabo. Si-understand ukuthi there are stages, there are levels, fanele sazi ukuthi ahlukahlukene abantu esiphila nabo la emhlabeni, yabona. So-ke yilokho-ke ebengithanda ukuthi ngikudlulise bazalwane. Iqiniso ukuthi ngeke ukwazi ukuphatha kahle izwi likaNkulunkulu uma uliphatha ngenxa yama-pains osuka kuwona empilweni yakho, yabo. Ngeke ukwazi ukuliphatha kahle, you must be healed thoroughly. Fanele wena welapheke enhlizweni yakho uze ube suitable ukuthi ukwazi ukuthi uma phambi kwabantu ume usuhilishe kahle enhlizweni yakho, ngoba ngaphandle kwe-healing eyenzekile kuwe noma uku-eraser i-background yakho noma i-history yakho la uphuma khona ekuhethe kakhulu, uzoba nenkinga endleleni. That is why it's very important ukuthi uma phambi kwabantu
kufanele uqale kuqala uzihlole wena ukuthi ufanele yini ukuma phambi kwabantu, ngoba uma usagcwele i-anger, ugcwele ama-pains alomlando wempilo yakho kade uyiphila before, leyo nto leyo isho ukuthi ngisho iy'ngane ozoyizala wena uzozala abantu abayile nto yiyona. Igumule ingubo ye-history yakho, uyilahle, then uzalwe ngokusha. Ukuzalwa kokusha okuthini? Ukuthi angisarelayi kwi-history yami, kodwa sengirelaye kulo ongidonsayo noma kulo ongiholayo endleleni yami. Yabona? So ezinye zezinto lezi ey'balulekile ekufanele sizifundise ukuthi abantu sibavezele. Mina angiphiki iqiniso ukuthi i-most yethu uma sesiyile emakholeji safike safunda, noma kade e-powerful umuntu ubuye abe weak. Yini? Vele i-information uma iseningi kakhulu ingasetshenziswa iyakwazi ukuthi umuntu imdake. Kunjalo nje. Kanjalo nomuntu uma ephuza ibhodlela elilodwa likabhiya akadakwa, kodwa uma waphuza amaningi uyadakwa, ngoba leyo nto isuke isho ukuthi use-loaded kakhulu. Kanjalo nomuntu osefunde kakhulu, wanolwazi olunzulu kakhulu, ilokhuza yakhe, i-system yakhe kuba nzima ukuthi digeste same time, ikhona ukuthi ikhiphe the same result that are needed. That is why most yabantu uma uthola ukuthi ade yile college mhlawumbe kuyamthatha u-5 years noma u-10 years kuyikhathi ekwazi ukuthi akickstarte kahle, kuyikhathi eqala aqhubekayo phambili. Yini isizathu salento? Isizathu esithi awukwazi ukuthi kade uloda manje, khona manje usuyakwazi futhi ukuthi usuyadeliver. Akwazi ukwenzeka kanjalo, ngoba enye into kuyenzeka ukuthi kade uyoloda information e-college, wayiloda, then there is a time ethi ungena kuma-tribulation, athi le information onayo sifuna ukutshengisa ukuthi ngeke zikusize, and sizokulimaza nayo. Usathane usuke esho njalo ethi sifuna ukudestroya nayo le information onayo, sikutshengisa ukuthi i-useless kuwe, ngeke uzisebenze. Then-ke bese uba umuntu ozikayo. Bathi-ke abanye uma bekhuluma ngelinye ilanga bathi uma umzalwane ufuna ufunde lento yokuba njengesihlahla ekuthiwa umhlanga uma kuqhamuka iy'khukhula uyalala phansi, mase idlulile bese uyavuka. So kanjalo-ke nomuntu uma esethola information eningi, so uyakwazi ukuthi uma izimo zimfica baze basho abanye bethi hayibo lo muntu ngithi kuthiwa ubuye ekholeji yini wanje, isizathu usetshisa ethi esetshise senjalo zifike futhi iy'lingo kube ngathi ziyamgqiba, nibone sengathi uyaphela kanti usazovuka. NoJesu kwaba njalo, ivangeli lakhe afike walishumayela, kwafika isikhathi la sithi akalale phansi, walala phansi, zadlula izimo phekwakhe, zadlula, wavuka futhi. Namhlanje njengoba lishunyayela ivangeli, lishunyayelwa lisuselwa lapha ekuthenini ababethi bamgqibela uJesu bambone rise ephuma ethuneni waphila. Same thing nabantu abasuke bebuye emakholeji, izimo yisuke zithi zibangcwabile kanti basazovuka. Ngoba uthi uDavide bengemusha kodwa sengemdala, athi angikaze imbone kaNkulunkulu engotshiwe. Siyabonga kakhulu bazalwane, bekuyilawo mazwi esinayo. Inkosi yenu isinibusise. Amen.